Anglong dise hin penon ke bangji Lok Sabha election aputar pherang ke amai kangni. West Karbi Anglong district Dongkam Kasai Stadium field Dr. Himanto Biswa Sarma rideng pen kang pupot. Lok Sabha kilik 2019 ke padu ponji thanga kisung ke seksa kawide jiapan administrative dan law and order tum asai kedeng. Liang deng CM Gold Cup football angdung kiti ke patolong salah kekal FC atum kacepalidur. Karbi Anglong Deputy Commissioner Conferential along pherang ke amai kang nipon DC murikol kolta hin pensi pherang ke amai ke pha ponang ko abothak non ke bangji Lok Sabha election April 18 ani hot ponsi lasopota Karbi Anglong ara tumphan koson pensi methang abut ke jok ponang jima lapente monsam ke pachun ponlong jima abothak pherang ke amai long ningjepo. Lapunan SP Gaurav Upadhyaya hinpen sitami non Lok Sabha election ahut law and order atum pentami suluk suda kapawede jiaphan saipu lapente saipi atum phan sai angdeng toipu puta alang hinpen ningjepo. Lapen Karbi Anglong atokanu sitami police asaipu saipi atum phan asai kicepaklemia phan sitami alang hinpen than bachinipo. Diputan berta pagdapon sondon terang News 24 Karbi Anglong. Pinithari poni pai Christian yada popai ke bapor malom West Karbi Anglong Dongkam Kasai Stadium field kang puasai dengpo. Bangsa sailong cepahan pupon Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Brong hangar deng bensi cepahan pupon. Lapen non ke bang JMP election along cepahi pantame asoroson biti sore ciping khatpon. Bangsa mailong alu himan ben kacetong do Dr. Himanta Biswa Sarma alang hinbensi citong do. Labang sa mailong bang suri ke barat cetong dun si mailong RDP dun ancaca kali Karbi Anglong Termas Council MLA IM MSC atum cetong dun si RDP dun. Saiso 9 khonar pra 11 khon seat ami pan 9 khon hobo pare 10 khon hobo pare 11 khon hobo pare 9 khonat koi nokome 11 khonat koi bahibo boli moi bhaba আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা ডিফল্ট আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ 26টা সমষ্টি 26টাতে আমাৰ এমএসসি আছে হাফলঙত বা ডিমা হাছাওত আমি বিপুল ভোটত জিকিলো আৰু ইয়াত বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক আগত প্ৰতিদ্বন্দ্বী Dongkam pen komes terang lapente boy thalang supen rajen ronghang cerap citodun pen News 24 Karbi Anglong. Model Code of Conduct kilo rajane benar poster mate ratcharia songa tumke tar hai hoi ke pabina sai ke claim Model Code of Conduct kilo rajane pini DC a hukum ki piatengsi L18 along sitami political mate ratcharia songa tumke tar pon a benar a poster hai hoi along ke pabin lapente ratcharia songa mohor ke doan ke pabin mate kidip asai ke deng to iglo lape election commission election officer tumne to iglo basi mane 24 hours sambong itu mane la sorry ko pinanggi pulasi MCC declare belong loge ni itu kora ta ini ada pe itu lagi ta boarding benar la hai kitip sai klempon lo Songkor apli klemba atum BJP along ke cepau dona potang ning duk cepaklang Songkor apli asong atum dongkam mukam along ko pilih konstituensi pen Karbi Anglong BJP asong atum long ke cepau dona potang ning duk cepaklang athe ke MSC Pawan Kumar Rayapan ke nonman ke do Guwahati High Court along kes ki piwailang la selang liphan ka cerap dun thurong mate aho or ki pidun lage Karbi khayaphan mate 60 dul aron along tok dakik abathak kache dom donde lapente Karbi khaya phano hotolo posisong kora plia song tum phirang ke amai ke phalong ningdo chepaklang News Desk report News 24 Karbi Anglong. Indian dan angkang pikemang di Lok Sabha kili ke padu jiapan pura Election Commission of Indian pen kepang dak ateng si ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dima aso inglong ke thom kaparlo aradapan press 2 jam ya cekul ni bakriner ke along si jongpon labang so kilik interjet pen mesen pen ke padu pon jiapan akenang sor asona mung ke dengpon lam the pini West Karbi Anglong asaham along DC siup Isfagur Rahman mai jepahem pupon si lam the jaipong West Karbi Anglong Deputy Commissioner mate DC pen ke jaipon ke damtang thang
Tang Chekloni Pai Trok 2019 pen West Karbi Anglong Arlo vote ke jok apai ka to kabe 1,97,126 apai longpon. Polling station aprang 246 adim non puthot 296 an apai pe batu. Lasong moment pinso apai 1,01,384 sarlo apai lake 95,742 apai longpon. Hamran tau nang kang long pho soarlo vote polling station mate women polling station kapathik pon lake Jirsong High School RWNLW Hamran Gop Higher Secondary School Ambinong LP School Lapente Rongchingdon LP School Hello Vote kito abang pu bang piatum kopine kenang sot kar juji mate akapachini do polote Helpline 1950 Total 3 nong 1800-345-3528 Kepathik pon lo lapente control room nong lake 03677230051 West Karbi Anglong DCS Hemalong kibido putar rarapan tanpa cini pon Hamran pen berita pangda pon rong bong terang News 24 Karbi Anglong Pliang deng CM Gold Cup Football Kangdung Kiti kapatu along salagakal FC atung kacepalidun. Pini semifinal football kapatu kacepate along salagakal FC Guapen ASEB Angbongsi Patulo. First half kapatu along salagakal FC atung kaceting klub ajoni ASEB apan gol thom thaplo. Api second half kapatu bom ahut setame salagakal FC atung puthot gol isi ASEB apan thap thulo. Pangrum pet go pli salagakal FC apan angdung kiti kapatu angdeng cepale dunlo. Tharani pakreni arni semifinal kapatu chuji lake Thimphu City Bhutan lapente sangka kata club Nepal tumang kongsi angdung kiti mate final angdeng patu banpo. Dipu ban berita pangda ponso penterang News 24 Karbi